Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak aku sehat ke. Ya magir-gir kak sedih nih. Susuku pada lo tak seperti talur no. Mari tak didaku mau no di tak talur kuangnya. Nanti itu gana ke si susu. Napa kalau matu pak macuan ni? Hai pe baru tak beri nuku kuangnya. Itu lo ya. Terus kembali tetangga aku dia kedu kedo. Kembali rokro. Mana pak di tak kedu kedo he. Doang ngasunir dia nak kembali pada witai. Ya tuh cilale ku mon ke corok-corok. Witai. Oseba teko seba. Oseba teko. Maki Bang Haji. Lo kono megati he. Kalau suruh aku pak di tak kita dia asak kedor mairo. Ya tuh ngebata cilale ku mau cigok lo kusik musapai. Pak lo kesamakan untuk mai suruh aja sompro ke sapa kak. Kusik musapai. Ya ada ya bisa Bang Haji Pak. Dan ada kleo mat dulu motor lo kun rejata dan itu wede setengah agar lo kan sapa. Madol doloreng. Berat lo keblek makai unyi. Lo gambi teh cempah. Ter lo kesek mau dua kur data cuy si asalompe na. Kilos kita apa tuh Bang Haji? Lo kemana lo musapai? Pak penasaran kak saya dijakut lo kemana pigok konro. Meski mah Bang Haji di Pak buat urusan lah. Kono. Tanya sama punggung. Mas begaji ka Bang Haji. Iya. Tutu tangga itu duh. Dia tenang kedelak kai di doi. Penasaran kak sedih. Galu juga Bang Haji. Ngar lo ketawir rodo wi puang. Wih, lamba nam ingsa ki. Beli mata jemani te rodo. Aku gesok mana sudah lo mapalipu masa sak mapel maga. Paya mana jame dita. Kayak gini rokero ini. Ya sedih payak sedih setuju di karoro. Pak dari samsiani. Ya kan itu. Sedih mau gale-gale mana pun. Siani, saya ni urusan lemai tak paha. Dan bapak saya datang aja tanya cuy lo urusan ini maku. Cici, iko lo kok mace, ma bota to de, nako de melo li sunun ro. Ya ton hado kak selema. Itu sedangkan ya pasti mata aja tapi lo jag de colong. Coba tanya panggil masa aku dah ser-ser lo kemapak kue, pakana aku dibolai. Cici, iko lo kok mace atau de, pak lupa lipo kutu sinampo iko tuh kene sedia masih satu mata aja enggak. Aye. Coba nih saya paling pekau lo proton di polisi. Maka di samsiani sila selema abetor jemanan pak cuy tona. Cici, arong kene salma. Jajing jemangin rendre tingin apa nih. Iko selama mana pi kon kaden ro pi dia ke mata aja kue deh. Oh ini sedikit puta aja mon kue tebak tonya rela. Kue, aku ditatu. Macam aku ikut tuduh. Pada kamu jama di bolamu. Ya di bolaku yang mana jama. Apa mula manasu masa sesak mapel yang mana jama. Jadi jangan mana nak kau tu paling suamak kak di tu mata pere. Kesik na. Paju ni. Pai lo kok tu mabo to. Jadi lo maga. Dena di meruk ko tawe bang san ting ito lo mapa sabale raku ye dua selamat mau kesebai cici ye. Jangan mata buat cerita mana kau kalau ban kati. Kure. Kurma kecik kure mah. Cici lebih kati. Jadi ye lo tu nanti ke polisi tan cede ye. Jama-jama ngabut Pernah temi asu ikut diulu. Pesan yang penting buat kamu. Ya kenapa? Ya kena kemarin rindu kayak tuh sebentar aja. Oke. Maga sih mu pici-pici itu sama seni madam gocon gati. Bisa lo kepala sih oker. Yung di sama sana pada barak bandar parlape mo toko ikut. Iko mbek doko. Deting tak ga edo salu pesang. Pak maboto no. Mupitna sih kak, jauh sama pakro. Harus meto di Salma. Maka ke maka buki do saja yang ditangguh. Bah, aku mau itu cocok masih itu. Kayak di moto, tancap terus. Bah. Tetelun kilo ro, itar ko tuh. Itu si Salma. Sansan itu tenang pay, rampak mau di sama. Jaga. Jaga.
Jo pari dolo ya dolo. Maling-maling tu dita. Gaya he. Masuk dah labo ko tumbi. Wala mapa kita pan kartu ku ye nalepa tutu kaha o mari cuma tahu ni samsian selema. He cici. Ayah cina kartu ye lebak na ye, lebak cina rupamu ye. Semapit na selada to nak mago cok. Kalau gua pano as, lepas samsan si becici. Pak dua nang ke dia. Mana bahan. Namu set dah labo ko tu. He Salma, ini kamu pa naman ni kosnu. Tabat tu engkelek mana ni kurna taro matu akna. Diyan kami sa mapewang. Lepnon cici. Dia kaya. Kamu sedih ni lepa na ta. Iko makata Salma, masa ni alenu pali jaga. Penyuri nu. Atu ya oke randre tu. Kamu mulai tandrai nang kau kercelak na dia penyi manuri. Gara-gara kemana ke samsan ni? Mago cuk murim mana cici jo kercelak na jo kerlotong. Ya de gaga kartu andre moleka. Asmi si bawa dua. De kalau aku pakai tuh, ego cok ulangi mari cuma toko be iko. Ya Salma, iko matoy po dong. Mada na mlo ko pano asmo maga ni natan tu yo ker. Akan nam tan raka den kapagaw ker celaan ko tu. Wah, yan maruka he. Dia tu melepak sih Salma. Dia tu guys Salma. Ya kecuri nu samsan ni. Ni tu ri ni he matan remo kunek lan. Yakin na yelom panosya ni. Dia tu melom mali pemero. De na mulan bet tan rai ko ye cici pak kapa mu tan rai ye laban batu tan rai de na gag mu tar ko tu. Batu engkelek mani bawang. Dia namu tap. Pui. Siapa saudara nyoker? Pasti kemana warna nyoker? Repatnya ke warna kuning. Berarti kamu warna celak, warna kudara, abu-abu, pink, langu-langu. Yang arek mali warna pina. Pada gak kuale ya. Salma. Dong betul be iko. Kamu boleh todong na sa Belanda. Tega kung be mi to ker warna langu-langu. Di kagambe celak bawa na lotong. Magsya mo gaya sama pengawatu na dito. Kamu lihat tandra kartu ku ye. Yo, nona plek mo cici pada gak kiki mata mana ki. Nona ko tu. Hei cici, aku sini kamu pernah apa koro tadua. Yo, tace di moto di pono tu, ada sih di He. Ita mo idolo tu. Oh, sambungan na. Hei Salma itu edak kada. Dia apa macam kung kono apa koro. Pak negertak ki sana cici ro. Aku cara di macam samsan ni. Pari are batinan no. Masuk ku ya to. Kalau engkau teris nuko tu, matur ku pono mana jangan tace di. Pak bingung baki mu taro. Negertak ki sana Salma ku memur mabo tu. Iko madong deng sedikit. Ay, magkutono ko to samsan ni. Napigo ko pasal masih bapak sian. Sarah kasih di. Agero. Ang kartu na keten ro. Lo sih sangalo ko pinang pangalisom pamakala ka. Ar pasian si bapak Salma. Lo ka kartu tengah kele ede. Haji. Cina apa gini ang kekaro pasian maboto. Haji. Mana ka maboto, maboto. Makar tu kur delo ede. Mana ka kidala makar tu sebay. Mata boto kur. Maboto Pakai he. Betul kaki. Ege seba. Kur pangan jadi loka. Ega. Kur loka. Kur ciken betang ro to. Lo. Ada terang lagi. Maboto itu naik maboto. Alias maboto pangaji. Weh, pakai doi. Ku dikala weh. Kok misal kayak Salma dikala. Ina ri doi samsian ni doi menang. Maaf dia datang mak pangaji kemenakin. Weh, seba mana kayak lompat tamak mapakar lo kena tika polisi. Dewa di mapakar tu weh di pak ku disakit pakar lo doi di tika di polisi pak maboto senar judi. Oh. Po menegelo mana tu jamamu ke tu rupa lo ke mana no maboto ke tu di kala dia tu kalau maboto ke di bola ampak macam mana tu di kampung mah tu lapor ke di polisi. Guru salah ada aja sampai ye lo kak maboto lo kak maga yak mato ditika kak yak mato caku medek tu. Weh dah cok putih ku samsani ikut to pasal lo ko mewe ko dia di tika to ko onco lapor ke tama ke di polisi lapor ke di bude sebab lapor tu selesai ko di tika mana ko telu ko weh pada memang gapung pada iku manci makun rai emulen lo ko maboto ke di kala iku mah to Salma ko ni ko matoamu
nak serundrung aku tuh nak serundrung aku mulai lo kemaboto ke tui cici mak ke toko rodong karena ada bicu lo kena gesok maboto kue Mana beli soji sompa? Ibrong aku tuh Cina kue. Mage tuh cici samsiani pamulai ni. Do ko iko aji sompa mo bali. Kalau urus aku isi bamo. Salma, cici lanjut banget jembat beti sompro. Lo seko borongan lo kita nak kena anu kasus pengeroyokan kasus perjudian kedua nih lo dia anu. kok dacok kita samsiani kasus pengeroyokan ilo mau keroyok enam sepuluh kok tuh silong ulula atau kesel seba dacok begitu tapi bosan nahi agak hadiahnya tuh Doi, tas 100 sebu, cicak geng. jadi kan apa kena Aduh bang, lima kali rata mah. ya lompat tamak maboto sih ba utang lu lemak ya ro ditipa makin ki ba aku di murid to ka ulap udah bisa tamak ki di maboto pak aku tamak to ki maboto otomatis di tiket terancak to ki Apa nak gitu tuh kasus Eh. penipuan. Ige tege pakan nak karek 100 sabu pak aku di motor mereka 100 sabu lapro di polisi Weh. Ipo ngaji be na seka pada ke pasar na kalau anu punya gokang ni. Kalau dia mulai mana ko tulis no. Jadi mana murusuk kue. Iyo, guru siapa kro? Dia tani sendrak lisu. Semana lo kini pengali peje kau di sama peje. Ada sama pemapa ketutu kong kerja amang ketutu tuh mengodok sebanak naro mager tinggal naro. Kepang gula. Iya tuh masih aneh. Jangan pada kena kau khusus pemukulan. Mana lihat tangan kena ada urusan anak aku selalu samsiani Kalau lisu sebenarnya. Iko mako ni ko cici pak cenyo tu. Iko nano anak aku samsiani. Pas samsiani ta panano. Ta panano sana aku magerti gemen. Magerti mo to gamana na Iko ta aja ni ko sabi. Kasi mata pas. Kasra pa para wan ni. Kurang ngejar sih sampai anak pada itu motor pada mana? Kok mesti kesarian raw. Macam ni mak botan ni minta bawa besar pesini besar. Lo ni mata ntar coba demo benar tadi. Lanjut nih. Mata kak bang aja. Lo kalau ke telepon Bu Desa tu bidang dulu Aji Rohana. Aji Rohana Aji Rohana teko asuku dalam Aji Rohana Aji Rohana teko. Aji Rohana Haji Rohana. Mako aja sama muntah poso-poso, mako. Hei mana tunu kamase engki kon delo bangkrak di atal ko boto solo samsian solo cici. Wah semenin kaji sompan nang kiden di kamar anai Salma. Dolo saya witai. Awere to nging ka to ngai tu na ai rumah do kon ra ro senga kira kira na. Kiki-kiki na. Aku rodo lalu kidan re padi ganggu maboto. Weh, nak aku channel lo lapor di Ibu Desa ye. Lo sesedi lapor di polisi mana itu betul dia tegak pengopongan na nulen mah boto. We jajalo mulapro aji sompa pasti dolo we witai apa dolo manu ko di mo di palece pa we ko mulapro aga na dolo se lo kalau kamintai. Iku meni plek bawang. Kalau kau matur secara keluarga lo kono. Yang penting ada tu bidang tu Ibu Desa meni bawa iku mere seatro. Non mesi bah. Bukan anu di bola aku. Boto meletuna. Wah pun ari tengek amo isal mak mapakir pak kemana tengek ke dona we pa aja si mindre napo ngasih mak boto lapuang ko isal mak pada menre tengek ke dona di pak po mak boto ni pa aja ni mindre mak boto si kido aga iko kido aga ya ro mak kumren do ro mo bat ro nah lah kagar pak boto re cokolis Kasi salam masih ni di rende papa datang di tadang ngakai di matuana. Aji sompro tas ma picture lo menoda reaksi setelah aji sompro. Urang ni pinsa ko te zero masih gak mopi. Kemana nusuk ya lo kok sanak mabok to kak. Cici, iku Cici nak mulai modal kak kena nang kak aji sompa. Minta kaya tu mati ke badan aku. Dek, nanti apa ke tuh Cici? Nih, wobi ku dan lo ke kalau toko tuh. Dia pakai balon nih Cici. Iku petunangi sebe, petunangi di sompa. Untuk. Ya boleh. ya iko de memang to aga babang tengah kepura-pura mung lo manu boleh mabu masalah mung lo kan nak marah kamu adek kok orang kamu bawa mung bola Hei Cici, dulu Cici. Aga sih kasihan ni. Aku ni mayar hem cawin bulan sumpah. Hei Cici, jalan macam cepat-cepat mbek lo ke kerja banji sompok lo masih sih lalu. Pak Haji sompok ngeket kandol na. Jadi minta kaya tu sama sini lebih ku mede ni. Tenan Cici, apa na lato eko ye, kamu tuh purwaguru riolo menarika.
Kisian nih rupa cak datang mari tuh. Dila tuh udah sini. Mahal aku. Cici, sama kau nih kok ketu, Pak Dewa tung kesehere ku itu tak banting. Kayak wasang. Wih, jago betul ikut sini. Atung ketunggu dadama pecu di jarinu. Cici, cumi tahu nih ku sedih. Cici aja. Wah, yo worotoy. Borong. Kan tak tahu. Gimana nih mali Cici pada cengper ngeran Pak nalulak Cina Heh, kaji Dewi sengi sini Pak luas dia si Pak punya diku. Oh, aja sampah su kumai. Heh, maga sih tuh. Oh, si basuh mina. Macai, maga ko. Mag aja sompa, iku situ mah pica di ajuruhana aroi salma di rente donga kabadi mu tonna. Jadi lo mati kan. Tuh lagi sedih no. Diri umur kerja dia cici, udah ini semati ke cici. Pasian na pacok cedek kamu tuh. Ya curiga kak, tuh pakai pakaian si ani. Tuh kiringan kan dole, pak mau akan dole ku. Tuh kiringan tenan, kiringan tuh pun nih. Namanya gerebe kau Sebitai. Padungo kata mina, pak ditinggal tenaga aku nataro.